Ai, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. So mhaka kona nyimpi ya Manyangatsi ya ka yi continue ya mahlweni. So last tani jeno am kha mi swi vona Mr Post na Manyangatsi a va ri karhi va ri na beef. Mara se swi tlurini sini. Buze Manyangatsi i le ka beef na record label ya Mr Post leyi ku nga Ngala's Records. So ka siku ra the 4 August fike hi vona Manyangatsi the commissar fika posta this post ka his page. So yena a ranaku, so yena the CEO and ndlela yin'wana, so everything passes through him. So hi nga vula ku yena ka poster a tsala ku it has been confirmed ku se ku la ku tika xigaze n'wa Roger noma the Roger of course xi la ku nghenela ndzumba xi ta jika na vona. Swi vuriwile leswaku tisingili timbirhi ta yena ti ta va ti ri karhi ti humesiwa hi nkarhi wun'we loyi Ben Mayengani a nga ta va a ri karhi a humesa album ya yena. So article a ni yi hlayini mara ni za ni report because I was like, I didn't take it serious, to be honest. I know it's those type of posts mo kuma ku munhu a posta ku kuma ti-views. So Ngala's Records swi komba va nga swi tekangi hi moya wa kahle because ka siku ra the 5 August va fika va tsala statement ka page ra vona. Va ku NR statement ka timhaka ta ku va na noma the Roger a buluwini hi Xitsonga music promotion page lero of course ri rana ku hi Manyangatsi. Ndzi ri va tsala ku swa nyumisa ku vona page leyi na vito ri ku nga Xitsonga music promotion yi tirhisiwa ku lwisa ti-artists. Swi tiveni leswaku NR a yi hava ti-intention to va yi va yi nghenelela ka timhaka ta Xitsonga beef. No munde Roger i busy no va a kha endla EP a nga le ku endleni ka single. So EP leyi loko yi ready mi ta tivisiwa ka page leriwa ra Ngala's Records or mi tivisiwa ka page ra yena no more Roger. Leswin'wana mi swi vonaka ko va makungu yo lava ku lwisana na no more Roger hikuva a ri associated na Mr Post loyi va zama ku n'wi wisa but swi va tsandzaku. Ende ri matsala va ku EP ya Nomonde yi nga humesiwi ku ya compete na artist yo karhi laha in this case ku nga Ben Mayengani ku leswi Manyangatsi the commissar a vula swona. Nomonde Roger wa ha ri busy sweswi studio and that yo u ta heta rini a swi se tiveka mara mi ta tivisiwa. Ha swi twisisa ku page admin u swi veke rivaleni leswaku u lava ku forma part yo promota album leyi nga ta huma hi September. So video leyi already ni endleni kwala ka channel ni ta ni vekele link ka top comment mi kota ku va ma yi vona video liya. Kambe a va swi endli kahle hayi ku thyakisa vito ra promising Xitsonga female artist eka n'hweti yo tlangela vaxisati futhi a va tinyumi nkomo leswi nga tsariwa kwalano ka this page. Even then Manyangatsi the commissar very Manyangatsi the commissar fike the responder ni vete ni ku ni endla once this video ku in case ku va ku na developing stories hi kota ku endla ti-part to tala because na ni ma sure ku already na le video leyi. So same day hi the 5 ta August Manyangatsi i fika a responda ka swilo leswi va nga swi vula. Ku ni vona ni miyerile a mi swi lavi ne ni kwatile swo expose accident ya fake ne. So a ku ri na alleged accident leyi nga fakiwa hi nomo the Roger na NR Records ku va kota ku gaina traffic. Na mina video ku ni endleni kwala ka channel yo tlhe yi komba ku swilo leswa vohemba ta ni vekele link ni le ka comment na swona na yena Manyangatsi a hi endleni video ya kona. So ni nga lava ku wisa no munde mara ni xi favor so leswi nga fika tsala. Loko ku ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe because if ko swo continue swilo leswi video ni ta endla.
na problem. Mi tayini mara, ishi nene, ishi mati.